super. Ja. Evo, midva sva zajčka za 3 ure pa 15 minut. Za nami je že dobrih 22 km, dobro nam gre. Samo uživamo naprej, to je naša dolžnost. Za nami je že 27 km, odlično. Trenutni tempo, oziroma poprečni tempo teh prvih 27 km je 4:34. Lepo, lepo. Bravo, super! Bravo! Bravo!